Bon, à Zufle, nucléaire مثلا باقي l'hôpital فوش en fait وصغر parce que la dernière fois ما خدمة على في ميت ديسبار كوم هذا انتي وصغار la dernière fois la vidéo ميك لو disparu انتي وصغار bon c'est infecté un petit peu زعما زعما الدواء من داكين ما كيخليش هذا l'hôpital mais وانت كان يوم بويت مثلا ils appellent ça un corps étranger. Donc je vous demande une chose, il se va faire pendant l'opération parce que ما répondez en سخلايلي هذا عقل بلي كاين l'étranger. Donc au lieu ديكسن le corps étranger au lieu ديكسن صغار unique ils vont faire le contraire كاين هاد ديكسن صغار parce que كي دابا راني l'étranger donc c'est الميرت موليت مثلا on te présente à l'hôpital pour regarder si on a dépendance du Facebook parce que tu as même vu Facebook apparemment ils sont bien équipés maintenant c'est les parisiens qui ont des branches la portable l'MP3 le GPS détecteur de mouvement de mensonge tout ce que tu veux et voilà. Je compte sur vous مثلا تسوي ثار pendant l'opération parce que ما تسوي لهم كون الدنيا إلا قوم درس قبيلي ما درس قبيلي داخل لافاراني وما قاني لافاراني دونك سي انكور étranger ما إلا كاين l'étranger دونك صغار من داكين دونك سي الكونترا كي va se passer لأني كاد كشنو صغارني اوكي أنا ميت نون أرثوفث